بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله سبحانه وتعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. يقول الله سبحانه وتعالى lagi dengan ini wahyu mereka, hai Muhammad, Quran ruh upama mana tan surah sikuluh al-arabiyya na mana niya na niyawa agina sunyawa igina miyata gulawas na kuyak so wan manusia. Nah, dataran mambu so Quran na kun mapadalam si manusia na kuyagin so pamikiran ko oriano kabubalinya na jahil na kuyagin so pusa so pamikiran ko oriano pamana kaong kiran si Allah kebulinya na mapaparati si Allah subhanahu wa ta'ala. Ma kunta tadri mal kitab wal iman. Adi nga kataon hay Muhammad so mga kitab ini panurong kumiyaw na ka ko una na ya oy ugay dati ko Allah subhanahu wa ta'ala na turu nami sang gulalan saging kay Quran gulalan saging kay sindaw so nganin akabayami aturu nami wa innaka latahdi ila siratin mustaqim naguskay pakaturo siko ay maakong nanaw siko pamanan titwalalan.